Po 2,5-mešačnym odpočívku dneška znova zabrenkal školský brenčok i najavil počatok nového školského roku. U ruskim keresture peršoklasníkoch privitali učiteljke, ali i direktorka školi Petro Kuzmjak i predstavniki lokalnej samoupravi. Máme 37 školярок za першу класу основної школи, co podzieleni do dvoch odzeljenjov, bo ponad 31 što možu podzieliti na dva odzeljenja. Lokalna samouprava tradicionalno podržava đake prvake kroz akciju tako što ih darivamo sa bukvarom o saobraćaju. I to su poklon paketići, znači da u tom paketiću postoji, kao što sam rekla, bukvar i jedan prsluk i jedna narukvica. U ruskim keresture do gimnaziji na ruskim jeziku upisani 22 školjare. To perše jedan, perše dva odzeljenja na srpskim nastavnim jezikom, imamo 17 školjarov i to tiž tak dobrih školjarov, odličnih, vrlo dobrih. I turistični tehničar, imamo 24 školjarov. Takže počiname z 64 školjare za perši klasi štrednjej školi i 37 školjare za školjarov osnovnej školi, perših klasa. Ja všetkým vinčujem počatok školského roka i školjarom, a i ich rodičom.